ari bizera. Allo? Tuvugira kuri telefone cyane. Ako sheri ko wanyanze. Ako ziko ejo ari Saint Valentin. Nese narimba ngiye hanze gatoya. Waje ho. Subu ntabwo uri kundeba. Ndi hano nambaye ikanzu y'icyatsi kibisi. Urahita umbona. Shows. Ubu ntabwo uri kundeba. Banguka nyine wowe uraza unsange ku muhanda uri gutinda. Ntabwo uri kundeba. Komeza uze. Mbabara ubanguke. Ugiye kubihindura aho mbabara ubanguke wivuga ngo urabihinduye kuko ugiye kwahita gato. Manuka gatoya urahita umbona. Sawa ngo ndakubonoje. Mix. Sheri. Mezute. Shaho bameze neza cyane. None se. Sheri. I don't want peace. None se Sheri. Nyine tubigenje gute? Nawe uramyuna wabyumva ejo ni kuri Saint Valentin n'ibintu byiza urimo kumbwira. Sheri ntabwo nari mbizi ubwo ni ibintu bintunguye. Urana ariko nyine urebye ntabirenze. Nese bwo ngibyo n'ibyo byo kubiga byonyine. Sheri ndagukunda. Reba ikindi kintu mbwira kizimure ko ngaho n'undi. Kunda se bivuze iki? Sheri yose. Basi mbwira ko umunsi w'ejo umfata neza nawe. Sheri ni umunsi w'ejo nyine sibyo. Ibyo kungangura sawa. Uzangurira inkoko. Kumanyako. Banyana. Ubundi mufangari yohana. Ese Sheri. Nano bwo kumumba koko. Mbaguma ngukumbuye. Gusa warumuhamuye. Bakongeye kangwa musa. Zaguhobera ejo. Ndikureba iyo nkoko kwisaha. Aho nge numvaga nyine umunsi w'ejo wenda nose ubwo twari n'abasangahe. Sangahe? Mushaka kumbwira mu gitondo. Kuko ari nkoko ukamfata neza mu gitondo. No masaha yakora. Mu gitondo. Sheri nari ubwo wenda saa 5. Nushaka kumbwira saa 3 ariko ntari saa 5. Shamana we umfa. Ndarara nambaye impuzu. What the bilis? Sheri nyine nakifaje ko nyo kangwamo nyine. Ejo. Siko papa ari kumamagara. Papa ari kumamagara reka ngerekeze ngende nsubire mu rugo. Yego. Yari kumamagara nyine bureka ngende. Sheri nakone nyine ubwo merekeza wenda. Ngamwerekeza. Sheri wanje kangwamo. Oya ntabwo nimba wageze yo gushurashu. Sheri nari merekeza wenda. Ako nyine yishimye. Reka mbwira ngenda kubwira Tombe. Yo jama. Umva wahageze. Katangeraho nari Imana ndi mu rugo kogosha ukasuye waje.
Hey bro, umeze ute se man? Nawe uri ku cyango cya Dani. Urafatanya n'umusaza ranje manomeye kwise. Wari uri hafi none? Wana nanje hano hirya gatoya ndi gufata icyana. Urasa neza muri iyi. Cyana se bimeze bite man? Cyana ni fresh man musaza. Ngenda rozonga pe. Muri iyi minsi hari ibintu byateye. Nk'ibihese. Kobwa bose mwana bari ku bindi birayi. Nkabahe. I don't want peace. Reba nka Jeanette, na Kevine. Bose wabo bananiye wabo byararangiye. Kevine. Aho wibeshye. Ngwiki? Aho wibeshye. 500. 500 ahita guha. Dore cyabicamo. Ibezite waje. Komera. Hari inkuru mwavugaga ariko ndayumvira. Kagira inkuru. Reka nicare mbabwire. Twari turimo tuvuga ukuntu mandi cya Kevine. Reka nkubwire. Numva guvuga Kevine ariko ntego uvuze irashobo numva ariyo. Cyabaye indahe. Reka kuba indaya gusa. Cyabaye kiraya. Indaya gusa. Uziko barokore batwihishamo. Abarokore. Kevine mugira gati. Kevine ukamuze hano ruguru. Ubu buri murokore wese wasomye. Buriya oya buretse nkubwire. Umva buri murokore wese wasomye Bibiliya. Ubu sijya nagarizo bagisoma. Urabeye. Ibereye mu byuma gusa. Basoma n'ibyo. Kevine no kwa pasteur, papa uri pasteur, mama ni mama pasteur. Uwo mwana murabesha. Ibyo bintu biratandukanye. Murabesha. Kuba mama ari mama pasteur, papa ari pasteur. Ntago bivuze ko umwana bataba ikirumbo umwana. Yaragwishije n'umutima wanje. Niba ari n'amaturo shaka bayaguhe neza. Bayaguhe. Ave murabesha. Ibaze. Mwana nago yaridaya. Ni bici mbiya byanje. Umwana saa sita bageze mu rugo ntaga kiva mu rugo z'ijoro ari z'ijoro twahuye saa sita z'ijoro nimugoroba ntiyarari wanjye saa saba yakomanze nanga nanze gukingura yumva ngo Kevine nanze gukingura Mandela tuyi hano haruguru yo kwa mama Keti bamaze iminsi bavugana no kuri telefone ariko uretse nkubwire ejo bundi Mandela urumva uramuzi tumubwire wowe uramuzi ho yaje kuntira agakingirizo oya yaje kuntira agakingirizo urumva oya buretse nkubwire yaje kuntira agakingirizo hashize nk'iminota 10 umubonana na Kevine uramwana muramubeshyera n'umwana wakishijwe urumva karako kuvomera mwama ngako sinza hari agatora ngo hagariwe murabesha bwego muraza nabaye kiraya yabaye injaya yarahumuye urumva abareka amashusho yiwe no mu rugo abatuje ufite n'amashusho bikaza ari ikiragi maze muri cyane cyo abaturage baba bavuga ati umwana w'Imana ariko umuziranenge reka mbihore aho ngaho naruca nkanarumira umuziranenge ninjye gusa ariko waretse tukamubwiza ukuri niba yanamukundaga agakuragaho kunyo urasumuka ahubwo abakobwa b'iki gihe ubitondere cyangwa niba utabitondera urumva ushake bamwe zanje zarunduye urumva agiye guhamagara polisi babwira yuko abasazi babiri baragiye twarakuranye urumva we twarakuranye ugiye mu ndayo ute uramukobwa naneye wa noneho urumva ugize ikibi cy'uburaye wowe ukungana ko tutazawikuye yebo data ahubwo basi tuzayikura muri yarunduye uzayikura ndogo zarabesha muceceke mwebwe murabesha n'umwana wa pasteur mwebwe murabesha n'umwana wa pasteur yebo data mwacecetse koko hatagira aho bumva mwabana yeruye byarangiye bimenye ngo ninda buriya rero mani abakobwa basomaga Bibiliya kera ngo basigaye basoma ibyuma wowe ibyuma n'utuntu twabibyuma bajya no kubiducura kirajya kuri bibiri abakobwa nibo basigaye banywa nyinshi kurusha abahungu ku buryo bitumvikana yewe barabinywa nuravugaga reka da uravuye gusenga avuye gusambana wowe avuye gusenga uriya yasambanye jana mugaragaye avuye gusenga Mix. Yo bro. Yes, umeze bite? Vero gutanganika urabona nararwaye kubera abakobwa nirirwa mu kazi. Barakurumye. Umeze bite se ahubwo? Shaka fresh tubiri biragiye. Usugiye. Wewe ungiye kureba cyana bita Margarita man. Nangiye kura nyashi wanjye. Ay cyabyatari. None zishyiraho fresh kabisa ngiye kureba shiri wanjye. Reka. Ubu ngubu rero cyese. None se man basta Margarita urabona makina.
ariko sha mu wereka ruhengeri akantu ugiye kwikorera nandi agiye kureka icyo bita nde ngiye kuranyasha nyasha wanjye ariko rano urabashe wakira nyasha nyasha ngiye kizunguza amanyugu baba nakizo wakira reka ndita ko nyifungura ariko rano natugihike ugifekeye cyane ariko ngoro ndabura ariko noneho nkurabura 10 yanjye noneho tugenda ingezo ngo kwa Maritazari sibyo noneho ngiye mitero noneho ngaruka muhite nanjye nguherekeza tugenda ujye gufekenya icyo cyane nanjye maze gufekenya icyo bitwaye tugiye Oh, sheri imeze bite? Sheri? Sheri wanjye. Akaga karagwira. Ahubwo Ibintu wavuze. ese undi muvuye What? ahubwo zigiye ngo mwakumenye kuva ryari ko numva utangiye kujya. murakundana ngo yankuzihe Njyewe Oya murakundana. naho basi ase mu bwoko umunsi utendeka abandi. Uranyihakaye. nese naho basi Uranyihakaye. Ntabwo dukunda. wese kuranza Shit. Ibi ni umwana. Ntabwo nzi ngiye ntabwo nzi. David wo kukamenge ntabwo nzi. Ariko akaga karagwira none. Mperuka dukundana iki mwakundanye kuva ryari? wowe uranze Ntabwo wese uranze Ndakuzi sheri wanjye. ego mana yawe ntabwo mbise basi bikorere ku nkunda ngiye basi. gira ute ndaba ndakuzi ngo ndagukunda Aba ni abantu bari gusuzuguza hano ukananyihakana. wowe uranze unzi hehe Ntabwo uzi duhurira ahandi mu mabedi. Ariko mani muhura nkana. ko naho Kutari warabimbwiye. Twarahuye Nyine kutari warabimbwiye. arancurika wowe nawe bazi mumvira Umwanda. Ntabwo nzi. Ntabwo nzi. iki cyihorera Ariko mana ya anyihore. Asema unsuzuguza mbwa ngiye gute? akembwa ninde sha Ko mama ko we ngiye koma. Ye. Ngiye koma. kuvaho navuye nkagira kugira ngo ngambere unyisimbwa ijyanye n'undi ijyanye n'undi nanzoga n'inzoga y'imbwa n'imbwa akazi ngo kitabijyanye Uzimbwa ngizi ngizi jewe abantu nkabara ukirirwa basuzuguza banyitimbwa. okay uzi nawe nawe ushaka imbere yanjye hita wigira ariko ubwo Nanjye uranyirukanye. je mfite umugabo witwa Mandira ubwo rero wowe sinzi naho Ese Mandira kaga ukirirwa kanyina n'isengeri y'icyatsi niko musigaye muciringa. agahungu ariwe nawe se ubwo kuki muvuze amuba wowe ubwo sinkuza kugende Karaga ngo ni kumuje. niko nkunda Kari. Okay, sana cyo turabona. Nta nubwo uri bunsezere. nkubaza iki se ntarumuzi Oho, rakanye ngiye kureba Chantal wa kintu. kumanyako